Reka mbasuhuze kandi nongere mbifurize kugira ibihe byiza. Nitwa na Christine Ntirushwa nkuko mumaze kubimenyera. Ni ku Ibendera TV, ikaze rero. Uyu munsi tugiye kubagezaho iby'inkuru idasanzwe aho mu gihugu cy'Ubugande abantu baguwe igitumo bari mu mukino w'ubusambanyi. Ni ibintu mu by'ukuri bitari bimenyerewe cyane muri aka karere ndetse no muri iki igihugu muri rusange. Reka iyi nkuru tuze tuyirambura mu kanya gato cyane. Igihugu cy'Ubugande ni igihugu giherereye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kikaba gikunze kuvugwaho udushya tunyuranye cyane, ariko akangaka ko kakaba akatunguye abantu benshi. Ubu igikomeje gutangaza abantu batari bake nibirebana n'inkuru yakomeje gusakara hirya no hino, ndetse igitangaza benshi akaba ari aho abantu baguwe igitumo barimo gukora umukino w'ubusambanyi. Aha polisi ya Uganda ikaba yavuze ko aba bantu yabataye muri yombi nyuma yo kubasanga mu kirori cy'ubusambanyi, ariko ngo igitangaje nuko mu byaha baregwa hatarimo iby'urukozasoni. Amakuru atangazwa n'iyi polisi ya Uganda yo mu mujyi wa Kampala ngo nuko yataye muri yombi abantu bagera kuri 21 bose basanzwe bari mu kirori cy'ubusambanyi cyaberaga mu nzu y'umuturanyi ahitwa Ikireka mu karere ka Wakiso, aho abo bose bari muri uyu mukino w'ubusambanyi bari kumwe n'abagore n'abagabo bombi bahuje urugwiro. Umuvugizi w'igipolisi muri Kampala kandi uzwi ku mazina ya Patrick Onyango yagize ati ubutasi bwakiriye amakuru kuri iki kirego maze bushyiraho abantu batanga amakuru bakagenzura ndetse bakamenyesha polisi igihe ikirori cyagombaga gutangirira. Yakomeje agira ati ahagana saa 6 z'ijoro igipolisi icyamenyeshejwe ko imikino yo guhuza ibitsina yatangiye maze twinjira mu gikorwa tubagwa gitumo. Ikinyamakuru cya Chimpo Report cyatangaje iyi nkuru kivuga ko polisi yari iherutse kugaba igitero ku nzu iherereye ahitwa Kiwature, aho abari bahari bari mu bikorwa nk'ibi by'urukozasoni nabo bagatabwa muri yombi. Kuri iki cyumweru Onyango akaba yakomeje avuga ati mu gitero ku nzu iri muri Kireka twahafatiye abantu bari mu cyuho aribo bari gukora ibi bikorwa by'ubusambanyi bo bitaga ko ari umukino barimo gukina. Yongeyeho ko bafashwe bakaba abafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kireka ku byaha byo gusuzugura amabwiriza y'umukuru w'igihugu yo kutegerana kubera icyorezo cya COVID-19 no gukora ibikorwa bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira. Igitangaje ngo nuko ibikorwa by'urukozasoni bari barimo mu byaha baregwa byo bitarimo, nkaho nta mategeko ahari ahana ibi byaha muri iki gihugu cya Uganda. Ngayo nguko ibi ntibyari bisanzwe mu by'ukuri, ni nayo mpamvu byaciye ururondogoro mu bantu benshi, aho bamwe bakomeje kwibaza aho isi iri kugana mu by'ukuri. Reka nanjye mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mudukurikira ku Ibendera TV mu makuru anyuranye tugenda tubategurira kandi tukayabagezaho. Turabibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu, nubigenza gutyo amakuru yose tubagezaho azajya kugeraho uri uwa mbere. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ndabashimiye.